kepiye? Gaya. Kalima piye Ayo jaluke? Kisruk. Gaya, anaknya jam. Pilih. Ayo. Iki lho sinar musik. Jadi si paling son banget sih. Ayo dimulai Kalima sama Riswanda. Kalima kepiye kalima jaluke? Loh, sound banter yo ngenteni sound politron urip to. Jah. Etek. Sound Kepiye lah? Hah? Kepiye Mas kosan politron Mas? Bagah jaluk keder kabeh ta piye? Halo, Ayo sound politron. Kalima nak wani numet sik. Ayo Kalima nyala sama Riswanda. Kalima sama Riswanda, ayo. Son ngarep jaluke kepiye kamu terus? Ayo. Disumet Mas. Sinar. Kose. Jatahmu urung teko sinar. Jatahmu urung teko. Ayo, Riswanda nyala. Kalima wani urip cara kalima we. Yang situ matikan dulu. Lokal mati dulu. Son ngarep. Sabar sik. Nanti dulu ini biar selesai. Ayo, Kisruk. Ayo sound politron. Ayo. Sound politron mani urip ora. Lo sepele. Asik. Ayo Kisruk Mas. Kalima. Riswanda ki urip ora. Wani urip ora Riswanda iki. Riswanda wani urip ora. Ngenteni sik. Ojo kuwatir Mas, bagah dilayani. Ayo sound politron.
satu independen, perform, K5 maksimal, featuring MTS, spesial musikal.
gue ora sepele. Waduh, sana ora sepele Mas. Aja kakek cangkem Gun. Untuk Kalima maju. Ngomong ae. Kalima maju. Lah nek kancane betel aja nyocok e. Oke, contoh sing apik lho Gun. Latihan lho kancane betel nyocok ta. Genti minion kowe.